zona uhlaka olubhekelele ukuziphatha kwamaphoyisa okuyi-Independent Police Investigative Directorate i-IPID ngamafuphi siqinisekisile ukuthi iphenya izinsolo ezibandakanya umkhuzi wamaphoyisa esifundazweni KwaZulu-Natal uLieutenant General Nhlanhla Mkhwanazi. I-IPID ithi lolu phenyo mayelana nezinsolo zokuxambukela kukaNdonga ngokuboshwa kwesikhulu esiphezulu somnyango wezokuhlunyeleliswa kwezimilo eRichards Bay ngo-2023 ekanti iphinde yaqinisekisa ukuthi ifuna istatement esifungelwe kuyena ngolwesithathu kuyona le ephezulu. Inyunyana yamaphoyisa i-South African Police Union isiphawulile ke ngalolu daba. ULisiba Thobagale ukhulumela yona isapho sinayo njengamanje la ohlelweni. Lisiba sibonga kakhulu mfowethu sakubingelela. Sikubingelela mfowethu sibingelela nabalaleli okhosi. Siyafisa uqalisisa ukuthi ithini isapho ngalezi insolo ezibhekiswe kumkhuzi wamaphoyisa KwaZulu-Natal uGeneral Mkhwanazi. Mfowethu izinsolo up until ngalesikhathi sekuwazekile ukuthi zipruveke ukuthi ngempela zikhona noma azikho, and lokho kwenza ukuthi kube nzima kakhulu ngoba njengoba kukhona uphenyo elenziwayo iIPID kusho ukuthi ke ukukhomenta kakhulu ngawo wona ama merits noma ngazo zona lezo insolo kuba nzima ngoba they are subjected to investigation. But lokho khona kubalekile ukuthi sisho ukuthi umsebenzi omuhle owenziwayo uyena uProvincial Commissioner uGeneral Nhlanhla Mkhwanazi KwaZulu-Natal siyawubona umsebenzi wakhe omuhle, and futhi siyazi kakhulu ukuthi amaphoyisa ayenzayo umsebenzi wabo ngendlela yokuyikhandla. Sihlele sibona in most cases kuba khona izinsolo ezenziwayo against them, and lokho kusuku kukwenzela purposefully ukuthi ke bamise ukwenza umsebenzi omuhle. So siyasho nje ukuthi kulolu daba sisho kuyena uProvincial Commissioner uGeneral Mkhwanazi ukuthi angabi distracted kulo msebenzi awenzayo, aqhubeke nabasebenzi abasebenza ngaphandle ngaphansi kwakhe ukuthi basebenze ngendlela kumele basebenze ngayo. So we continue ukuqinisekisa ukuthi ke umsebenzi omuhle wenzeke ngoba siyazi vele ukuthi ke kungayenzeka ukuthi zona lezi insolo ziqhamuka as a form of political pressure ethizeni ngoba siyazi yena uProvincial Commissioner is one of those people abathi mabayenza umsebenzi uthola ukuthi ke they don't succumb to political pressure noma yini. Ubheke ukuthi ke abahlala KwaZulu-Natal bayaphepha nokuqinisekisa ukuthi ke umsebenzi uqhubeka uyaphambili.